chắc nó không menu user này cho mình nó dương miền rule nó để phó cái dương miền admin thành cashier chẳng á tại bọn ai bạc cá thâm mấy thành bàn chứ cái gì chơi nhà bột lên mất nhà ad nó mất hay đặt cho môi màu ưu tiên ho tha ở bọn đặt tha finance chẳng từ chẳng finance còn ai thấy cái bàn cả ở routine mùi ní cứ tẹt to nâng ca assay ai còn ai export tình này màu bàn bởi sân chỉ dương ớt thấy cái nâng tế nơi cục lại thằng ớt cứ con còn bàn dù còn ai export bàn này hay tao mà tiết là ní tẹt to là user lại ní nó ta còn ai ở view rồi có ai edit rồi có delete bàn on bởi sân chỉ bong ở lối có bong thịt tới tay bởi sân chỉ bong ok ở lối ta add edit delete ở ní tế bằng đó delete những tranh màu rule nó đối kia ta còn miền sật ai ở bạc ca rồi có ai edit ấy bàn on chẳng á ní tẹt to nó supplier để nơi tẹt to supplier ta còn miền sật dù ban ta supplier để quạt ban phải châu tế rồi môi có quạt ai dù ban thằng lại nó có dừng ai ở supplier ban đây tại bây giờ quạt can thông từng mù món dương ở lối quạt mưa từng hay thuộc lại cái đó kia dương xây cái có bon sấy nè phải châu supplier tới còn nè mới quạt họ tới còn phải châu thay mấy mới cái bây giờ chùa cho nghe bị đâu chẳng á tại tôi chúa dương ăn đi thay chị dương đi thay lấy tủ sắm tại bờ ha còn phải cho tới lấy tủ sắm vì ngoài được kia để chọn miền hái anh đắng còn ăn cho tiền đi tại thoảng ta lấy tủ sắm chúng ta dương lấy tầm muối mấy ta dương quay chúng ta bị tung spec muối chúng ta bị tung spec muối năng này nó gần dương hộp thắt khóc kia này hay đầm bay anh nghi xuống nó ca để dân cục đó cái dân đặt mô nè hai tết hai ngạp lấy từ sách nó system như phải cho do format này do này bay tung space mới của mình từ miền thứ ba là bữa thà cho miền thứ ba bảy hai cái nên nãy tới bữa thà tết dương tầng mỏng tầng đầm bay dương nghi xuống nó ca cục rong lấy từ sách nó trong nghi chẳng đó đôi khi phong nát mẹ customer nó còn chẳng nào dương miên sẽ mẹ ở ai quạt ở ví dụ ban đằng ó rồi mới có ví dụ ta customer để có ban phải châu đi hồi nãy pe để con login cho từ kênh system rồi sẽ làm việc để có ban thưa nó cứ dương miên record tục chọn cho mỗi đằng user để có login nè chẳng ban lại tẹt tôn đằng customer rồi có supplier rồi có sale efficiency nó cứ dương ai chặt ban hàng khi cho ai ví dụ ta bọc quạt phải chỗ rồi mới ai ví dụ thằng nó cứ dương ai set permission này còn bàn hay lại nít xem ní ở mẹ thao hay dương ai còn dụ mơ ta customer na để ở miền để dương ở ban lụa ban anh chẳng hết á ta chỉ tu tới dương vô ăn khổ ní tới đầm bè mơ ban ở anh ấy tẹt tôn là xử lý đại dương thử bậc ca ta dương bị đại dương bậc ca xử lý tham mây nữa ta còn miền sật ai bậc ca bàn ở tới mới còn miền sật ta dùng tiền hay ăn khổm đấy tẹt tôn là thay đào bộ món chia xử lý chắc món miền thay đào vì to ta chia và đạp vào miền thay đào chắc lại nó còn ở trong phòng con ha ta như giờ đại nước nông ru môi nó còn ai dụ costing bàn on bởi vì ai có dụ tế dương ăn thịt mà nếu để tôi nông bạch trai bởi sân chỉ dương thử miền bạch trai châu bạch trai này miền tì môi ở bởi sân chỉ bong miền tinh đã đặt hay lục và đặt tới với nhà năng miền miền nặng hay năng muối hay miền khen muối tiết rồi bong tinh xong thật đẹp mẹ pra cục châu đó đôi đang ngày mới dương chị nên chứ ha ok bạn đại dương tinh đi supply dương máu hoặc chỉ stock bằng bay ai tới can body cả bao nhiêu mùi pra xong rồi sẽ nhập security nè pra nó anh đang dương hộp dương stock đài chứ nó tên là đại dương cô bạn nó tới tam sai nỉ muối cái dương thận vừa tam transaction sai đầm bày ở dịch đơn ha ok bạn nó gần lý nơi cho mùi nâng bốc lượng dương mùi nào cha nó dương có sai ta phải chạy được nhiều cha
ចឹងតាក់ទងប្រឆេះចូលហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាអីវ៉ាន់ហ្នឹងចូលយើងបានទិញចូលស្តុកអញ្ចឹងមុខងារហ្នឹងយើងអាឡូឬមិនអាឡូអីយើងកម្ម adjustment តាមហ្នឹងដល់ខ្ញុំthíchឲ្យទាំងអស់សិនPAS នេះបងបាច់ដាក់ក៏បានដែរព្រោះ PAS នេះសម្រាប់ខាង restaurant ឯងណាដល់តែសម្រាប់បងអត់ត្រូវការចឹងបងបាច់ thích ក៏បានដែរតើតើនឹងកន្លែងសែននេះគឺកន្លែងសម្រាប់យើងអាសាអីវ៉ាន់ទៅឲ្យបុគ្គលិកយើងមួយឬមួយក៏យើងអាចចេញជាខូចេញជាប្រវត្តិឲ្យអតិថិជនរបស់យើងតាមហ្នឹងក៏បានដែរបានទាំងអស់ហើយដូចគ្នាដែរគឺនៅក្នុងហ្នឹងមាន permission view own share only ឬមួយក៏ view ទាំងអស់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានច្រើន option ដូចជា view share page ឬក៏ do អីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងយើងអាចកំណត់បានបើពេលក្រុមយើងធំទៅយើងមានបុគ្គលិកខាង account នេះច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងចែកការងារគ្នាធ្វើអញ្ចឹងណាបើថាអ្នកខ្លះគាត់មានតួនាទីចាំដល់ follow up payment អញ្ចឹងគាត់មើលតែឃើញថាឌូអញ្ចឹងទៅnó sẽ លើយើងអ្នកកំណត់ទេតែបើថាអូខេម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងតាមដានមើលទាំងអស់ហ្នឹងយើងបើកឲ្យគាត់ទាំងអស់ទៅអញ្ចឹងinvoice ដែលអត់តាន់ pay ក៏ឃើញ invoice pay ហើយក៏ឃើញ pay ហើយខ្លះក៏ឃើញដែរចឹងតើតើកន្លែងហ្នឹងយើងឲ្យគាត់update ឬក៏ delete អីហ្នឹងតាមហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងមានមុខងារមួយទៀតដែរតើតើនឹង share commission អាចិនហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ថាមានគេ referral ឲ្យយើងចឹងទៅយើងមាន commission សម្រាប់ឲ្យគេអញ្ចឹងណាចឹងយើងអាចបន្ថែមមុខងារហ្នឹងដើម្បីការ select commission ឲ្យទៅអ្នកដែល referral ឲ្យយើងហ្នឹងហើយតែបើយើងត្រូវការប្រើបើសិនជាអត់ត្រូវការប្រើក៏ហើយទៅចាអូខេdraft នេះស្តៀង sale ដែរគ្រាន់តែថាវាជា draft sale នេះបានន័យថាពេលដែលយើង access ហ្នឹងវាចេញដល់ invoice ឯងអានេះវាគ្រាន់តែជា draft សិនហើយអាខាងក្រោមនេះជា quote អញ្ចឹងបើសិនបងអត់ត្រូវកុំឲ្យពីបេតុងមាន draft ផងមានquote ផងមាន sale ផងបងប្រើតែ quote ហើយនឹង sale ហ្មងទៅក៏បានដែរ quote ហើយនឹង invoice ហ្មងទៅshipping បងអត់មានតកតង shipping ហ្នឹងដូចថាអីវ៉ាន់ order ហើយយើងត្រូវចង់គ្រប់គ្រងថាអូខេបានទឹកឲ្យភ្ញៀវហើយនៅអីចឹងណាអញ្ចឹងបើបងអត់ត្រូវការហ្នឹងទេបងដោះឆោតទៅ cash register នេះតកតងនឹង cashier ទេដែលតាម restaurant គេមានបើកពេលបិទពេលអញ្ចឹងណា brand នេះតកតងនឹង brand អីវ៉ាន់បងចង់គ្រប់គ្រង brand អត់តែបើតាម business បងដូចអត់ចាំបាច់ទេចាព្រោះបងមិនមែនអ្នកលក់ product ចឹងអាហ្នឹងអត់ចាំបាច់ទេយើងចង់ control ថាអូខេបាទនៅក្នុង stock យើងមានប្រភេទ brand អីខ្លះក៏បានឬក៏ថាអូខេអត់ខ្វល់កុំឲ្យមាន item ហ្នឹងពិបាកបញ្ចូលពិបាកអីបងមិនបាច់ដាក់ទេបោះចេញទៅអានេះសម្រាប់ VAT តើគាត់មានសិទ្ធិបង្កើតពន្ធនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចបង្កើតតាក់បានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងណាទៅតាមប្រទេសនីមួយៗទៅតាម business នីមួយៗអញ្ចឹងកន្លែងនេះបានន័យថាយើងបើកឲ្យគាត់អាចបង្កើតបានឲ្យ edit អាច view បានអញ្ចឹងណាunit នេះតកតងនឹងយើងហៅຂະຫນាតបោះ product ឬក៏ service របស់យើងហ្នឹង category report តើគាត់អាចមើល report អីគេបានខ្លះហើយយើងមាន setting ដែរតើគាត់អាច access setting បានអត់អានេះតកតងមួយ expand អញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបើកឲ្យចឹងទៅអស់ហើយអូខេselling price គ្រប់នេះអានេះតកតងនឹងយើងបើសិនជាយើងជាអ្នកលក់និយាយទៅសវិយើងក៏អាចរៀបចំនេះបានដែរឧទាហរណ៍ថាបងកុំត្រាជាមួយនឹងខាងធនាគារជាធម្មតាក្នុងមួយខែបងដាក់នៅតាមឯកជនឧទាហរណ៍ថា300តែបើបងកុំត្រាមួយធនាគារsecurity កាសវិម្នាក់អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបងអាចថាយកតែ250អញ្ចឹងទៅចាកន្លែងpricing គ្រប់នេះយើងអាចបង្កើតតម្លៃសម្រាប់ corporate handler ឬក៏ micro ឬក៏ bank ជាមួយនឹង company ធម្មតាអញ្ចឹង
យើងអាច set up តម្លៃនៅក្នុង system មកហើយសម្រាប់អាចធ្វើមួយហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលចេញ invoice ទៅដឹងថាអូខេតាក់ទងនឹងអតិថិជនដែលនៅក្នុងក្រុមbank គឺតម្លៃប៉ុណ្ណេះអូតូដូរឲ្យអូតូហ្មងបងមិនមែនញូកែអាហ្នឹងយើងអាច set up ចឹងបានណាក្នុង system អូខេរីផានេះអតិថិជនមួយបងទេចាក៏តទៅយើងបង្កើតហើយយើង save ហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ឡើងបង្កើត user អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត user យើងចូលមក menu user ហើយចុច add មក prefix ហ្នឹងយើងតំណាងខាងគាត់ប្រុសស្រីក៏អីចឹងណាយើងដាក់ក៏បានអត់ក៏បានដែរបន្តមកយើងដាក់ឈ្មោះគាត់មកទីហោខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំចាអានេះ demo user ឯងបងអាចសាក់បងដាក់បងតើបានមាន first name last name តែយើងបំពេញតែកន្លែងផ្កាយក៏បានដែរ email នេះយើងត្រូវការដើម្បីងាយស្រួលអីឧទាហរណ៍ថាគាត់ភ្លេច password អីគាត់អាចធ្វើ forget password ដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់មករំខានយើងណាមិនបាច់មករំខានដល់ admin អូខេ active នេះបើសិនជាយើង untick បានន័យថាទោះបីគាត់មាន user មាន password ណាក៏គាត់អត់អាច log in ចូលក្នុង system យើងបានដែរតើតែយើង active ឲ្យគាត់បានគាត់អាច log in ចូលក្នុង system បានចាហើយខាងក្រោមនេះគឺតកតងនឹង role ថាដល់គាត់ user គាត់ active ហើយប៉ុន្តែបើយើងអត់ allow ឲ្យគាត់ log in ក៏គាត់ log in អត់បានដែរអញ្ចឹងវាមានពីរតង់មានពីរតង់តើយើង allow ឲ្យគាត់ log in បានគាត់ log in បានហើយនៅកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ user ឲ្យគាត់យើងបង្កើត user ឲ្យគាត់ហើយសម្រាប់ user នេះគឺ unique អត់ចាស់និយាយថាមានតែមួយទេដាក់ជាន់គ្នាអត់បានទេពេលដាក់ដែលយើងដាក់ជាន់គ្នា user ហ្នឹងមានហើយយើងនឹងលោតពណ៌ក្រហមឲ្យឃើញមកឧទាហរណ៍ដូចថា user មួយនេះមានហើយអញ្ចឹងលោតពណ៌ក្រហមឲ្យឃើញមកហើយតកត user ហ្នឹងមិនមែន detect តាbusiness បងឯណាគឺយើង detect ទាំងអស់ទាំង user ដែលនៅក្នុង system របស់យើងទាំងអស់ហ្មងណាដែលប្រើជាមួយនឹង link ហ្នឹងតែជាធម្មតាបើបងដាក់ឈ្មោះបុគ្គលិករបស់បងអីហ្នឹងគឺវាកម្រជាន់ណាហ្នឹងហើយវាកម្រជាន់ណាហើយជាមួយនឹង password ហ្នឹងកន្លែង password នេះយើងអត់បិទថាបងចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ចូលឲ្យ security មានអក្សរមានអីទេ free freestyle បងអាចថៃពីបានយ៉ាងនៅ freestyle ហើយតមកកន្លែង rule នេះគឺយើងចាប់ដើម select អក្សរនេះគាត់ដែរអូខេប៉ុណ្ណឹងអាខាងក្រុមនេះជាព័ត៌មានបន្ថែមរបស់បុគ្គលិកយើងរបស់ user មួយហ្នឹងណាមាន date of birth មាន gender មានអីចឹងទៅហើយមាន bank account អីបើសិនជាចង់ record ព័ត៌មានរបស់គាត់អីយើងអាច record បានយើងមានកន្លែង space ឲ្យ record ណាហើយបន្តមកទៀតបើសិនជាបងប្រើជាប់ជាមួយនឹង payroll យើងមានអាចអាសាជាមួយនឹង department អីគាត់ហើយអាសាជាមួយនឹង payroll អីឲ្យគាត់បាន basic salary គាត់បានអីបានអូខេតកតង user ខ្ញុំបិទ record មួយសិន